abanyeshuri bose bakererwa kujya ku ishuri basabwe kugura kano kantu kubera ko kazajya kababyutsa ntibakererwe. Turebe sikeza uragakunze ariko warambye ngo ntabwo ugikunda ibara rya pink ariko hani this is okay. Warambwiye ngo mama ntabwo ngikunda ibara rya pink, wabaye inkumi, pink ni by'abana. Uzi ukuntu bagakoresha se? Ariko ndaza gusacinga kuri AI. Bambwiye nimba ushaka kukaregla ngo ntabwo nyine tuvuge nimba ari 11 ni 11 zuzuye urengejeho iminota ntabwo byakunda, nimba ari 12 ni 12 zuzuye urengejeho iminota ntabwo byakunda. Nibyo nzi gusa. Really? Sibyo ntuzongere kumbwira ngo bisi yagusize. Abana bose bisi siga mugure kano kantu ntabwo bisi zongera kubasiga. Urumva urashiraho reglage ya sangape? 6. Muri boarding wabyukaga sangape? 6:30. Ukahita woga ukahita winjira class. Natangiye gufata breakfast. None se mugatangira sangape ishuri? 8:30. Ibaze ubu iyo arya bisi gufata 6:30. Mukadomo. Ibaze n'amajamu n'ibiki nakundi so wahisemo kwigutaha se. So aka kantu rero abana bose bakererwa ku ishuri ababyeyi babo bakabagurire kaje kababyutsa. None se hani nako kazajya kambyutsa ngewe no kunanga umuntu usakuriza mu gitondo? I don't think so. Ako kakugeraho. Ngewe mbyuka saa 2 so umbyukisha saa 12 wawe umemukiye kabisa.